lokalnoj zajednici ili u kasarnoj mogu biti na pomoći, na upotrebi lokalnim vlastima koji naravno imaju potrebu. Sa jučerašnjim danom smo imali upotrebu oko 1000 ljudi. Danas sam obišao Banja Luku, 6. pješadijska brigada je upotrebila sa današnjim danom oko 300 i nešto ljudi. I želim naglasiti da su ljudi, da su oružane snage, odnosno naši vojnici, upotrebljene na razne načine. Fizički rade na terenu, kao i svi drugi građani, pune vreće, prave nasipe. I imali smo čak situacija da smo neke od naših lokacija morali mi izmještati, ne građani, nego svoje lokacije smo morali izmještavati jer su bile poplavljene. Osim toga, kao što mediji često izvještavaju, naše snage, helikopterske snage su angažovane stalno i moram reći i pohvaliti helikoptere koji su često, pilote helikoptera koji su često i sami ne razmišljajući o svojoj sigurnosti letili po kiši, po magli, pa čak i po snijegu i tako dalje.